that's the project of Embarcadero. Yun yung boardwalk. Pwede kang pinag-isabi na the future progress of Albay is right here. Kading strip ni kading boardwalk. Iyan may parada sa mga yate. And then what do you call this, jet ski. Mukhang progress. Kabot na ito. Palang bukid dito. Gonna be a mansion. Rainita niya. Ini kasadiring Oro Island yan, no? Hindi nagkukumpuari. So, pinag-dump dito sa airport. And then, it is Embarcadero. That's Legazpi. Pwede kita sa pista. Ito. And then going ito, pag nag-report ito, Sorsogon na. Because it's dump water.